Juan banta karina bagian dari suku tenolak kami balik. Imo suku tena kitadu onggal-onggal. En isuku kami mula ibas pemetoh ni pertuanta namorambe i kerajaan naik. Sindrang ni lok mo sadakala dahuli persah kalon ngo mula kenggeluhen si dahulien. Kumurna kini persah ni laos moia mengeranto at manang pemerjalang miladang nideba jana mi buang mo ia laos. Kalau gam nan citu merubah nasibku katena. Sinderang mading sohe ami buang imo iperlambukan gelarna idahia mo sada batu kapur marang pe kayu kapur monggal-onggal. Dai betoh kasih monggal-onggal. Ulaki dai perdateken dahulien tong mo monggal-onggal hukum batu kapuren. Nggo kesai ijol miti mo kepeken idah nola mo pelin olong kita dungo kepekesa memahan asa monggal-onggal kayu kapur ndai. Olihi so kesami punca kayu olongi balik monggal kayu ndai. Bagimo olong ndai terus mi pucuk mi bena janah monggal-onggal mo kawi. Nggo kesai bagi ibuat dahulindai mo olong kita dundai kumurna lot yakap tergerak ibas ukurna bui ngonan olong kita duen lako mengurupi aku katena. Ibaing mo ibas rapak-rapak imbah mo olong kita dundai. Karena yenget tong kayu kapuri boy monggal-onggal ibaing. Idah kesalot kayu belen menteri dokong kesa boy mo tuhu mulanggo igamparkan olong kita dundai. Bakunenola pembelena mula igamparkan olong kita duen idokong si dahulien kawi bui mo terdokong sa. Dekah ni dekahna so kesa dahulindai mikuta batu gerarna ibege molot berita sadakala raja marga solin naing mendokong batu belgah mahan bekas pertabasan mi gembar kuta. Janah lako mendokong batu belgahen idului raja mo sinasalot karina datu-datu bak guru-guru silot yaceh. Roh mamu dahulindai kade masa kal tu nina roh kalak si nikutai sini jumpan nai ibagahkan. Mulalot si boy mendokong batu sini pingidu raja. Ia mau nina segen gabe raja ibaing ikuten. Barang dikinai, barang kade pemargana. Ia mau ibingkan raja kaduan. Mau sadung kerajaan. Mendapatkan cibon, laos mo dahulindai menengen batu belgahi. Tapi kurang yakin ngoya ding mi kita dunda monggal-onggal dai. Bagi kucu batu peh lebih katena. Itu baya kesa meterboi mo terdokong batu belgandai. Nggo kesa bagi ijumpai mo raja janai kusoken mo kade mo upahna mula boy idokong batu belgandai nina mandai raja. Idok ke raja bana
ibagahkan mula lot boy kidokong ia mau kaduan kubaing gabe raja ikuten. Bagimo pendoken nami dahulindai. Mendapatkan segenari ijujung dahuli ndai mo batui sini pido rajai mi kuta mengidahi jengan mo karina kalak silot. Karena karina datu guru-guru sada poda boy terdokongsa. Go kesabagi saut mo bagi sini janji kerajaan dai dungna kaduan gawe raja mia, tapi karena madengo dung masa kerajaan na perjolo jadi pakalima moya. Ngo kesabagi dekahna yangkat mo daholi sim persahandai menjadi raja ikutai. Kepeken raja sini ikutai kinpe marga solin ngo gabetong mo solin raja ikutai. Jadi bagimo ceritana biasa karina kala lot usaha boy ngo gabe dapat sini percintana. Imo kira-kira arti sukuten si kitadu olong kitadu monggal-onggal. Liasate jonjo banta karina.